Anar malakan yam kan asten content bari pore me bajiling gwasme en biya kamal kan wala na TV channel anda mandune shan kos nyamale non roasni gwasme en wala e shanga wal bakel ka paiba de kron kinne dangro iri gendangro de bakel bana ri pore me bana jeling kel kiro jen chalat gwasme a very important message and commandant and chalat take a tej me cha tej no adwa badian bi kuma sel bike me yadit bakor beja voy ke jama mo no de adwa badian me bi kuma ma rai ke sel bike me yadit bakor be jako chebe chobare wi ke so Sudan men chinaro itin wineke international community men ganka lunka jan gwas me loko jen ote ka korredien me dero da nyoka mutu gare wike so Sudan chitka kore da na chitu okaron kina dangro wido waldiok neti mwana kan walle re wike so Sudan dwal na ka mandana border lat ka gwasin be naika je jojo long and wo take me bo roda lat kite me bituok ena mo baje kula boy di eno choda belat ke she betwok cheteke point to chal queen ping gwase me te gwege no de kur South Sudan daro da caption ke che de twoka ja man ya man chala de long international community ke di ala kone di ko de South Sudan der wen yam a lon Dr. Riek Machar and Robert Anna Charlotte Gwasme Milan Yam, ko dak Machar, Jaramandan and the Lun Kenyam, a telemichana lat, a cananu will take requirement to balalet to Basso Sudan Ban and Yam Keke, a wad Doban Yam and Basso Sudan, but take a malkaje, a loin Dr. Riek Machar. Chatum one chaga point out, Kachakaling, Kamale Dane Chatain. Koron kina dangara wal badak amala mo amale shall care to peace agreement amal michiro chimichikor rul dang di chaja kapcho ere mal kana mo take tin wanda cha kwentin ti cha gwarpin katim ga tama anything continent international community a many the continent South Sudanese awe ne ka bondi alki pad ni te konte te gwade dan e tan ka malden mala mo tan ke jik kartum to kwa dial tigetin kirine dial tigetin kate ga disha document ke disha gwarpin te cha koro mo cha da kap chongaken me cha mal me cha jetai me nya me chalat chawe ba transitional government ba je form kun mashal ke transitional government e kuma mete ka pari ke kuma bitetin bana lep kuwer dinigen ke kuma dinigen la transitional government jenene woken ba motin kona cha yanpin ba kromaken ko cha ka be break ke cha ka be wot ke cha ka be nyoka mu kwa ka ger ke ba ka replace kam do den and let's you go down and beto ka jen kuma no mo che chop tiga transitional government chala do jen dara tok ka gwada dan en cha kuin kwara cha jalat ke je mi cha kuin kwara cha jalat che tok ba yu gak gonya transitional government ka do badana chalat ke je komo waje gora gwa wabu kore tuoge boda kapchong kore kam kume SPLIO kana kume selbu ke miyadit ki kore te kam boni tinte dor ke kume selbu ke miyadit kon teme ken walle kela kume dakma cha te kariya ko ke kume mawai ke selbu ke miyadit kela jen wul sa Sudanese ke liuche te kariya kone aliyangana me transitional government charge form ba la right continua kama cha gor gwasa me ko mote contain nyamte cha gor tin gor ken tema ko mote ku me spela yo tegten ka ci ku me mara ke selke mi yadit ja tanin ce ka wuc me nyame chalat awonene ba power sharing ba jalat bana wekel kali ka do bodan cha gor ja gwasa me ko bana kor bana ja void no hotel kor me bitu re wika so Sudan men ya me chalat e power sharing jatene tema take a pare take a nay doctoring ma chatim mot kwarkan tema ka tayi dana cha wan cha ga document ka je ke 2018 peace agreement ani de jigdana hey en serande la e
tera min mur kwara kane dak machar ko cha kan ya cha go wajanga self ke me yadit so power sharing getere cha collapse ke cha jiak na mama nyam amo konka unification of forces ke security arrangement medan ke jin 2018 peace agreement cha ta ni no ne ba de ni ba kan yech ba ka disciplined kan de to ba kan ka bondial bon kuma SPLIO bonde bonde en self kem yadit bon others all out group kan dial ba kan ko containment site ba ko nyech kan bon to mu chawo ngeji yo a shiga take disciplined bikan chula nu wejika ka ba ga choli national army ajene da ne chala da no a shirga me da ne share lika shwaka to ka min yake kai ko nan cha phase 1 a wani ka phase 2 cha ga lika lo de ka tok de deploy ni ka rewi ka Sudan ko de mal derapen tel kurmu de ro de nyok koron kin dang ro jen dang rewi de mu ci to gone me ci kor me je to ga nasir chwakan cantonment sign di alte kon tin yake ji SPLI wotin a wani ka SPDF chwakan yo ga mu da ka kuma self ke mi yadit so cha security arrangement cha lenin gwar mo cha dak na mo chojen wani ma na wukan kamu jaka ne na bu na lep karokin dan ro wal badak te mu cha ta cha la da wone ne ba mu cha permanent constitution ba je lazlet ka ba mu cha kai population census ba penga ba je kwen ta to kan yal ka ta cha rai before kan election kan to amun je to ka kore ci president self ke mai yadit ke ta ti kan yal jaga bin yoko mu woje ka e jana pen kano ba ku in kwara ba jalat ko permanent constitution gore jeno bine dial biken right tin ka bika modto biken ga ka ba ka review mika te gobna we wonyam ka tele ku in kwara mde la da tele permanent constitution la jalat ke ko na me jala gaila ni ke boss na aska mana da na weten ci self ke mi yadi chala ro no ba dil wo na mone ci self ke mi yadi she pegan dana de kwena na ki de population census de jelat ke je chena mo che je wuch che wuch already che ga nang ro che go je no pen kana do na kan national election munon kon ko di in 2018 peace agreement dan cha je yara already cha yara self ke mi yadit so mu mo dan tema right now men mut awodi o da kama char kanani yen ke kanala lwa yen akir mi yadit ko raina utani jen ka try mo go self ke mi yadido gonyeje ko bejela lwa yen ajen kwajele jogo ni wona na president self ke mi yadit ko chi gurno ko be nyoko mi lero yi ka sa Sudan luin doctrine machar biya nyoko lo jokke jog biya wi ne ka te konte chi atany karon kini dangre wel badak and then biya wi re mala na mo cha no self ke mi yadit ajen kwana la jugo nodi e do be dien bu Sudan be wor be ja boy ke jema right now ke jen tam to continent ma gwami mo ki self ke mi yadit che dak ma cha che de la rete jen ke luga je ke che man lat ke international community shelling ren ma char gon male eno bu Sudan be tega mal be tega nga be tega dak ma char kana jen self ke mi yadit mo self ke mi yadit we wonyam aku in season no by election ba jala chirman Lincoln no real road ka watel mu gambe to but destruction we ka Sudan jen border la done to avoid don't tell kurun butok awa be Dr. Machar be de dilu reti jen ka banawe kamal nyok ben betel kurun bro la we ka Sudan first step man bu mal be bin ka je loan Dr. Machar ke report an chalat international community na many observers ni many human rights activists kene kon la civil society activists ken agenda lat ke even all the citizens of the Sudan kina ngwan kaliya ku je mo self ke mi yadi da do bu gwana je ndere del me ka nyok